Outdoor Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. The next gen Tata Tiago. Dual tone interior, dual smartphone deck but wireless charger. Zip fast 100% watt syakmat bersyadian, blind view monitor, bagi kiwai. Tek kum ki kali rem, hagador ke berjam, tak sao point rewlak. Just wow. The all-new Banalari Nexa showroom is now open at Mauyong Rim. Explore premium Nexa cars, book your favorite, and take a test drive. Nexa. Create, inspire. Menteri ke Sarkar Jilla uba Sustenance Sotun haka santarik unailar 8,000 arpun riu ula ong baka data lani ke jingbu jingtem kabala yo menta kampau satya ban kam baka snong bernihan kadai ke baja bo tam ha ke perthai wadla ula kubur baka jingjabo kandon ben namarba ke jingdon jongki karkhana ha ke ni ke snong kabadan hak haput jong ka them ribhai haba crunch kilat pathai kubur ba sotun ula ong baka berni kadai kasnong ka bapun bha ki karkhana bat nakaliang jong ka sarkar jilla lingba ka Meghalaya State Pollution Control Board ka jupintikna baki karkhana ki dai ban board ya ki kendon ya dam mariang bat ya ki bapin khen an la ai jingpin sitam kat kum ki kendon jong ka an ba kadai ka jaka ka baju botam te ka kum ka present data hi kam re ganta andai ya ke jing ke pollution hi tangi ma hi banong ba ke bonihat ke imla banong mangin su penkesan baka kod nama kreatif hi ketika ke industrial area ke ba kindon hi ki ka jing penjaklia lani kita ki la banong ki jing bambut jo ki factory ki kindon baka state pollution control board kala tha te kandon be ka jing chaklia ka ba bila banong ba ka dei ka ba chaklia tam parthai te ka kum ka present data te rai de piwa do la be ba ka mu ta te wat ka taru no kalen ka government ni ka pollution control board ki officers baro ilai system ya persang hi ban no ban streamline ka kalan ti ba ki rules and conditions bagi dewan follow nang ba ka jingkut kan sa kan ne te nakaliang junga hi kum bodona sarkar tinggal ayo ban ya kundu naga force for benya ton ki jingpin sgo nang ba ki industrial setups kino units ke badan ko baniam kin buat dekat kum ki kendon nang ba ka area ka bodon hang te po banihat kalong area ko kuat dan anta ko ru pideban sotu ru pideban tepro ba ka banihat hi gande ka area ka de po border ka Assam teladap hi poi lat pi ken na to na jingking na to ka jingking borni the village shapo na cross ke jingking boni shapo shakale ka mon la hiat ke de Assam te try pitip paro ki industrial units ke bubun po ng Assam side do te ka complain ju kami na ki nong song bubun ki issues ba per ki lara ki ba nong ki ba songnya ki ba kilapan pawe ke jing nama ba na kale ka ki industrial setups ke badan hak tikat hanyu ibun ki wapen mi ki tam jaklia te nakliang ka sarkar nakliang ka pollution control board ru kela ile stom hi lai prasang hi benyo ka coordination dekat ka Assam pollution control board nang ka central pollution control board nang ta kuno ko kin la ban pinduna ya kini ka jing ni tam jaklia jingsam ki kilade ki device ki modern device ki bamenta ki ba ketuk machine kala ban tan ya ki pollution any types of pollution kala ban tan ya ka
ban absorb haka tu machine de katu kadang de tang ka trial installation de nakalian ka pollution control board kala shimkia din ba nakalian ka tu company kala pasang ban bu ya ban install tu machine kala shimkia but kala yoru ya ka data report akaba nakalian ka ki scientist nakalian ki engineer kala batai ba ka machine ka peni ba kala at least 40-45% to 50% kala ban pendunai gitu ka kala mantan ni ka pollution kebadan haki tu ki area ti katu kadang di tangga trial but kisedang dangdon susu ki further studies agaba kila ban wadnya la kalong kini ki machine la kilong effective dan kalau result kebiang kemudian nak yang juga personally dengan sa kerpat saya honorable chief minister nak ke pilot project pat ke bangin persang nang ba kala banyada nama gila menong lagi tedam kali gila menong lagi tedam jiki factories la kanu ka tedam ke penjeklia atau ke area tangba di bentuk ro di bentuk ro ba ngelakren di nabasai na do ka singiro meeting ong ba what lava ngin persang ka pilot project and the factories baro each and every units kibaran hapo ketika area kejungi hapo banihan industrial area kemudian ba kim day ban violate ya kano rules kepala conditions kepala bu taka megila pollution control board but strict action ngala ban batai ba kideban shim naklen ka pollution control board la ka bagi dalam factory ba violate ka exact number ngamla ban don ada nanta tangba comparison ki factories kibun ada seka sam cycle ba lala ban ong ba kala at seka pollution ya kajing penjeklia ketika area sorkari naklang honorable chief minister la persang hiban yo ya ka coordination ka Assam nomor ba TV buat area singidat kam ka coordination na pro atli nomor ba ki ban safar to hibaro ki ba mde tangki nongsong sunong ha Assam di tang nongsong sunong Meghalaya baro hi both side baya sa po kini ki adjacent areas kebadan po border baro hikin ya kendu ya kacing te keladon hi kacing persang bat ngi kermas kamba naklang ka Assam government kan ai ka strict can follow strict action kan tam bide kinu ki industries ki ba yai light ke bide bat ka jing penjeklia kemarin technically ngamla arabangan batai kata lalu scientific ngamla men batai manam nombor kedai naka pollution bagi yo kita ki such type of disease like long TB like long cancer like no ke system ngamla ban ong menta tambah nilai don ke meeting ro nilai pa ya ka yaki banya Crenshaw ke health department na kumta bakin le ya ka study report ha ke bidai begitu ke area dan la dep ka study report la ban batai ke ba long kanong ba bernihan kadon ha uput usam ha pedeng ka Assam bat Meghalaya ka we ka them artli ki jila ha ka benta jong ka Assam dan kumba ar phautli ki karkhana red category bat ka Central Pollution Control Board kalapin banaya ka te ka than kum ka jaka ka belong critically pollutant hangta kadon ka air quality monitor ka balapin pau ya ka khubor bala pau perthai ha ka benta jong ka Meghalaya pan dan tang santli ki karkhana red category ka jo ka le air ka baya bentalang hinrai ka jingmi jabo ka ya pher de nakata ka daw kini artli ki jila menta kisdang pen khre banthau ya ka joint action plan